Daki hajar ngut tu kipat Kristan Katolik syaka procession Eucharis hasau semper parish syaka khat kendai tarik unai wing ar hajar ar pulai. La sedang daga mas bekut hakaba i Archbishop Victor Lindo jangka Shillong Archdiocese ila long ikong san haka riti le niam haka jinsen ran lang i Bishop Wilbert Marwen jangka Nongstoin Diocese i Reverend Padar Liu Mary Lendam parish priest sebat kibabun kiriu niam kibayadon rengkat lang haka tega sengi. Haka jingdon lang ru MLA kanong thamai constituency uba Charles Pengrop ulakal MLA kamau senram constituency uba Osun bat kiwe kibahalor kinong kitkam jogateka parish. Hadirin kemas bekut but sakajingat procession ya ka Eucharis bekut hakabar ki pau hajar ngut ki pai rimit Kristan Katolik kilawan ban sakhi lang hakate kasngi. Balapan kut ya kate kasngi da kajing shat penrai jang ki balang shnang baper bahap hapo kasau semper parish.
Leng ba chu yang yang kiroi keburom jongmi Ima ki demani Maki boti kenyuat kemat Akmat jongmi Kapening maki bot kapening Maki serafim balakertu Kimanir kat Daka jingkemen Ngigar pa jua bagi so Cengi kineso Baka jongki Kabangi penberani kejiro Pasawet na kabangi Yayway
bilang 4. Bilang 5 yang semakin kepada pertandingan ini yang keempat. Dan keempat kemarin Malaysia dan yang kepada pemenang. Bilang 4 dulu, bilang ini semakin dan itu, boleh bilang 4 kedua besar. Kenapa ya? Bilang tebur, apa yang itu respon. Jisu kerko yagi paro menta kumi tagi chinglong lei jomi Jisu ikanyo Jisu lei badon mor Emmanuel on kerko yagi yang matmaliu ko uday lei on ground is no wonder that seems true on the college of the Yankees on lei badon mor Emmanuel Mulai yang agrego Your
Cisande santia sekarang menjatuh Akan dipantina didikagerka Tunjani Rentara Bodina Konsioksu Sagion Cucu Batu Pana Osana Sapira